U Brčanskom centru za mentalno zdravlje obeležen je 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja. Dostojanstvo u mentalnom zdravlju moto je ovogodišnjeg svjetskog dana usmjerenog na jačanje svijesti o značaju ove grane medicine, a istovremeno ljudskih i drugih prava građana kojima treba ova vrsta podrške, te obaveza porodice i zajednice u cjelini na jačanju kapaciteta i ustanova koje pružaju ovu vrstu usluge. U Brčkom je, govori statistika, u Centru za mentalno zdravlje na kraćem ili dužem tretmanu bilo čak 15.000 odraslih. U dijelu za odrasle imamo preko 4.000 osoba koji su na redovnim tretmanima zadnjih 15 godina kako naš centar radi. Mi se danas nalazimo u takozvanom našem dječjem objektu gdje proširujemo našu djelatnost, da ne kažem drugčije, odnosno usluge, radom na ranoj prevenciji, intervenciji, odnosno ranom otkrivanju razvojnih poremećaja. Otvaranjem prije 6 godina potpuno opremljenog dnevno obrazovnog rehabilitacionog centra za najmlađe pacijente u Brčkom je učinjen kvalitetan iskorak u njihovoj socijalizaciji, učenju i uključivanju u život zajednice, saglasni su i ljekari i roditelji korisnika. U svakom trenutku je na redovnom tretmanu od 80 do 100 djece, a inače kako radi ovaj objekat od 2009. iako defektolozi rade praktično od 2002. otvoreno je preko 700 kartona. Na svu sreću i mogu reći ipak zahvaljujući našem radu i saradnji sa naših kolega drugih struka, jedan dio tih kartona je praktično, sada su to kartoni zdrave djece. Jedno vrijeme su zatvorene bile u kući i to dijete ne zna ništa drugo osim mene, muža i okoline nas. A već sad upoznaje i grad, upoznaje i sve ono što je kvalitetnije za njih. Iako se posljednjih godina s mentalnog zdravlja skida oreol porodične sramote, zdravstveni radnici i u ovoj prilici poručuju da su otvoreni i spremni za pomoć i podsjećaju da su mentalni problemi bolest kao i svaka druga za koju se nudi i podrška i razumijevanje. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić je posjetio sa saradnicima dnevni centar Neven za djecu ometenu u razvoju. Prilikom obilaska Prnjavorskog dnevnog centra Neven za djecu ometenu u razvoju, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić donio je djeci skromne poklone. Načelnik je rekao da obilaskom ove ustanove žele da pokažu da se ne smije praviti razlika među djecom i da su djeca, bila ona sa hendikapom ili ne, jedna od najvećih briga lokalne zajednice. On je zadovoljan i činjenicom da se ova ustanova razvija. Razvija se i u smislu opsega djece koju obuhvaćaju, ali i u smislu poboljšanja kvaliteta svojih usluga. Evo, imao sam priliku da lično vidim da ovdje sad imamo i fizijatra koji ovdje na licu mjesta sprovodi sve one neophodne terapeutske zahvate kako bi se popravio kvalitet života ove naše male djece. Također uvijek ono što želim da istaknem je činjenica da stvarno dužno poštovanje odajem svim roditeljima ove djece koji imaju veliko strpljenje, veliku roditeljsku ljubav i onda svakako da je i obaveza naša kao lokalne zajednice da tim ljudima pomognemo u njihovom problemu. Predsjednik Udruženja roditelja djece ometene u razvoju Željko Gunjić kaže da dnevni centar postoji već 3 godine i da su sva djeca koja nisu bila obuhvaćena socioedukativnim programom sada obuhvaćena i smještena u centar. On je apelovao i na druge opštine koje nemaju formirane ovakve ustanove da to učine jer ovakvi centri predstavljaju veliko poboljšanje i za djecu i za roditelje. Tako da su mi, presretni što smo znači, u ovom gradu, u ovoj lokalnoj zajednici gdje stvarno imamo razumijevanje od svih struktura, znači kad kreneš od načelnika opštine, saradnika načelnika, znači centra socijalni rad, doma zdravlja koji nam je dao nam prostorije na korištenje, ipak i grijanje i samim tim, znači ipak to košta dosta, ali oslobođeni smo znači svih plaćanja. Tako da mislim koliko smo samim tim, mislim kao roditelji, koliko nam je teško što imamo, znači što smo u takvoj prilici da eto nas je ta sudbina snašla, toliko smo čini se presrećni što smo dio te lokalne zajednice i što imamo stvarno toliko razumijevanja od strane vlasti. Načelnik Gatarić je ovom prilikom istakao i loš odnos republičke vlasti prema ovakvim ustanovama i naglasio da će se opština i dalje sopstvenim sredstvima i uz pomoć dobrih ljudi boriti da se iznađu i bolje prostorije za rad dnevnog centra Neven. On naglašava i da je trenutni prostor proširen i da su ljudi u njemu napravili dobar ambijent i za sada to funkcioniše shodno broju djece koja se u centru nalaze. U povodu obilježavanja nedjelje djeteta da pomenemo još da su i mališani Prnjavorskog vrtića Naša radost kao i svake godine i ovaj put Trg srpskih boraca ukrasili svojim veselim crtežima.